Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Nehru Yuva Kendra Shillong, harangkat kajungan terelang bagi pulit penyat kali jong ke East Khasi Hills District, hapuk kajung kemit jong Superintendent of Police Traffic Shillong, Uki Prasad, ke Pynsngewthuh shigi Nongñiah kali, yaki ke Nongñiah kali, kumsi benta kajung rakhe, yaki National Road Safety Week ala cara pausan, kapala sedang naduk ke kat nyau truk la lingkot ala cara pausan, bat kaban sebeteng haduk kat pulai truk la lingkot ala cara pausan. Kidan sangat ki volunteer ki boleh bentah hak ni gajing pensyai pat ba dak ba samru ki kot link kedom bagi belayar rap ki pulit trafik hak kendai lat bat hapolo.